tua fa pe foi pa anga o le Global Kingdom TV lo maua mai le nei tai au lungo o penga ta failangi le YouTube channel fa pe foi le Facebook live ma tu tono maota malawa ia manuia lo la tu tapo inga manuia le ia le nei aso i fe au mga luenga le anga ia tu fa manga le aso ia tu mo mai lungo sa mo le file mu man manuia la ufio mo utangata dia mala upu la ma tu tala no nei aso fai mfamanianga le nei tau e ala suafo Yesu lo mātuali. Amen, amen. Luka lo mtau poe, e lima, au lo fai porusu ma fitu, se o fai poe torusu ma lua. Ua mawai e mea, au no lufafo i lea o ia, ua si la fia e ia le te lona, e ngoe a levi, ua nofo i le fale tali ai taulanga. Fa apea tua i le o ia, ia tea, e nā muni mai ia tea. Ona tu uale ia o mea uma ua tu lai ma murimuri atu ia te ia. Ua whaia fo i e levi le whainga ai tele mana i lona fale sa iei te lona i te o tele lava. Ma isi tangata na ta oto ai whaitasi mai la tau. Ao la tau tu si upu ma falsaio. Ua la tau mui i ona so ua whapea. Se ale mea tau te ai whaatasi ai, tasi ma whinu ai whaatasi ma le au te lona, ma e angasala, ua tali atu Yesu o whapea atu a te la tau, o e malolo e le au ngā iai le fōmai, na o e mamai, o te le isau e wala au i e ua ami o tonu, a o e ua angasala ina ia la tau sala mō. Na tali atu levi, o le tato tusi faitau le na o le luka luna matau poe na lima o fai poe rufitu o le tolu lua ia o le ile nei matau pu a topo o le nei o lo tala noa ai Yesu po o lo whapea na ona mai ale matau pu momosi fa umole faitau o matau pu nei. O lo tala noa ia suma tau faa manatu le ngata o le o ino pe telu ma le au waa ina ua faa pe nana lantou loale ina ua faa ngai Yesu le waa pe telu e lau ngai se yo ina uma ma faa maria foi i le au faifaiva so o mai mar faa malo longa le pela so o mai mar faa malo longa le supa o malo i le vaenga le o le tala pe ona tātou whaitau ai. O loo ta oto e nā le fina ngalo tupito o le atua e ala i le laulangi lei tangata. Pe ona whaamaunia le na upu na e whaipoe torusu mai lua. Na o tele i sau moe mai ami o tonu, ana o sau moe ngasala. O lofa la le ma le mana le o le atua o le la tātou tala noa ai. E tusai malona fina ngalo na whaalia e maise tonu re tusi le aluka le na tātou whaitaua nei. Na tali atu levi pei ona fina ngalo ia Yesu ina ua wala au Yesu mamna mana o e whapea na ona wala aulia levi la te o le tangata o lo tala noa i le fina ngalo le atua mo le tangata ngasala. Lona mana lea wa e titilo e le mailo le supa. O inana fetala Yesu ua maa ngalo lau sala, wa e malolo, o wha maa ngalo ina o wanga sala. O inale na pei e fifalo wa iai manatu le au falsaio ma le au tusi upu. Po wai lea, wa upu vale i le atua. Ilo la tau manatu wha walunga le tu le maanga ai kupito le sisi e lumatu na yelo la tau o tangata lotu ia tala noa. E laima ma yelo la tau mafo fau la walunga la valea. E le aise si e tua e le tatonu fo i le fio mai o le li. Ma le poka lame ma le misiona alo tātou wali. Ina ua fio mai. Ina ia fasa o loto ma wha maangalo anga sala i Saraelu. Ma wha penana fito i tonu waile manuia o le atua i tonu i Saraelu. Ai na solo musa i tangata lotu. Tai o lotu ona lātou te enat poka lame le atua le ana fio mai le li. Le rai fo ila ile tala lea. O lea ua
Wa tele lava le vavao i le tala le Yesu na fai i le supa ua whaamanga loina wangsala. Fe whalo wa i le manatu ma fasilingia whai mai le tala Yesu la fere me siri au tau i loo whai atu tula ua e maangalo tula ia avelo moenga wa maangalo wangsala. Paul whai atu e malolo. Ono yele la ngona ma le manatu na i tangata whai lotu sai e le aisis. E mawhaina wha amangalonga nga sala wana o le atua. I lo lātou nā te tanunga wha alotu sai e lena wha pēna o na lātou turi mata i pēa le mere i le ngaluenga le Yesu te tonu o le tusi le aluka le wha mamonga le aluka. E winga i le whiwhalo wa inga le mata upu lea ma le vaenga tonu le na tele aile i le wheselingia e le au whalisau e tusa ma le fio ma Yesu. Fasa ngai matangata ngasala a ai fatasi ta oto fatasi mafuta tala noa. Ilo lato tule fa tangata loto mo lo lato te eno tangata matuale sawa lo lato mafofaulu menen fa Yesu. Lele ina wabala aula Yesu ya Levi. Fa pena ona mulmulu atu fa mena tala ona tali atu le Levi pe ona fina ngalo ya Yesu ion so. E fai masala tau mulmulu atu ile li masa ia wala awa tu fo ia na wo la tau te fa poto fatasi e fa fita ia te ia. O Levi o se tangata fai pisinisi a awa la fonga peta sa ia tu ua ngā ruenga sa mawaia na tupe ai mulmulu atu ia te ia. Ole langona lea ma le manatu lea sa laua lunga i lea li e fia o le mafaufau malona ma le whaasino manga ma le pokalame lea le atua lea na ui mai ale ali e whaataunu o le ui atu i tangata ua tangata ngasala, tangata leanga, tangata uwhapena ona le aise wha moe tangata tua ina mei leanga wa sau Yesu o le matua i tusilima la ufailotu la tau ia malatu te enga. Lele ia tangata le o Levi o le au la fonga o ngalue o le tangata fai pisinisi. Mai sa ia ta pena ina. Sa ina ua wala aula Yesu i le tangata lea. Mai ia maua sea vanoa e muri ai awa o le talaanga o le tamalo o le tangata fai pisinisi o le au la fonga. Sa ia ta pena se tau mafutanga maisi o no uso a o la fonga ina ia mawhai o na o mai whaatase whailua i atu ia Yesu. Sa atu ua Levi le tamau a inga whaalitino ai awa i atu ina ia maua le tamau a inga whaleanganga mō lona fianga mō lona mitamitanga lea ina ua whailua i ma le tangata lea o iai le whaamanga longa o le angasala. E mai le whamatalanga ina ua maua le tangata le wala au. Sa tu ua e Levi me uma sa manatu ai e mawaia na oa manuia ia na tau mawhainga ma whapenana se o longa leila na business. O le aso le na wala au ai Yesu ma whapena o na ave iaile ave ai ate ia ta e tu me uma ai muri mai. Whamaile o le manatu o le tangata momua ina ua whaalongo Levi ma maua le avanoa whapenana ia tu ua mea uma sa manatu ai. E mawailu na tamau a inga, ma mawailu na mitamitanga, ma mawailu na lona manuia whaaletino lea. A wasili ifo ia te ia. Lona talia ino le wala au lea. Ma lona muli atu li tangata lea. E sili atu ma lona manatu le iai. E manuia aia na asanga uma. Lena tu ua e Levi na pisinisi. Tu uaila na ngaluenga sa fai. Le ngatala ia Levi. A waia wala au lia isi o na usua au na. Po isi uso fai pisinisi. Po isi tangata. Au la fona. La tau te o e tali le wala au lea. O le ta ua tele o le mea na tali atua le tamaloa po le tangata lea. Le ngata na ia tali le ia le wala au lua. Na ia tape na ina le tali o le wala au le aso lea. Tolu le ngata na ia tali le wala au tali le tapenanga a le ngata lea. Na ia au maya maisi tangata. E la tu te o fatasi. E la tu te tali fatasi. Tali sa paya fatasia le wala au lea. Ma lo la tu tatonunga e aise me le lei o le atupu. O le aise me manaya e tupu ma tutonu o le mele wala tu wai.
sa tu uala e ta malo mea uma tu u yo longa luenga tu pisinisi sa whapena na ta mau ainga ma mawai se oa ma se mele lei o lona ia o langa whaletino ai whai maina ia wa muli mai wa ia muli mai ile wala au le ngata o ta mau ainga wa ia iloa o se ta mau ainga whaleanganga ma se ta mau ainga sili atu na ilo me e ma sena na ia maua ya langa leina wha tau nuu waima tu ua e levi vaenga ia ma tangata ia na lato iai ai wha tau nuu le fina ngalo le atua whamera le tolus fuma tolu whamai na fi pena na e le au wharisaio a latou anga sala ona olo latou anga waa peita na latou whaalia i luma o tangata a latou ngā luenga e fōringa mai oni tangata amio le lei o ila ile tu uho e levi ma au te lona ma latou uma ia ai munumuli atu ia Yesu ma latou whapena ona latou ai ile tu ma le anga i utaia e le mawhai ona milo whaatasi tangata lotu ma tangata ia tangata ta ua tangata le mama tangata ngasala ina ua maila na ufarisaio ma latou tilo lena fesilingia ai e le ufarisaio ia le au soo Yesu pole ase latou iloa pole ase o latou iloa pole ase o latou malamla maanga lea mea ma le latou titilo iai ai tali e ngai Yesu ai vai ele mea le tupu i a titilo ia sa mo le whaamatalanga i le whaipuna tos fulma tōtasi ma tolu a whamai i le whaamatalanga i tonu vaenga i whamai na o loo a fi e tonu ngā pena na i le au whalesaio o latou wanga sala ma latou winga leanga ma latou winga matanga ma latou mea le manuia ona o latou wanga vaala iai pe tai o ta o latou o tangata lotu tangata i tai o lotu tangata tutu o latou wanga vaala nga ua avea le mamea ua latou vaai maua lalo tele ai tangata nei a laia fi to tonu lo latou wola leanga lo latou wola le mama o latou winga matanga mo latou me fai lelelei o laenga nga i tonu na i lumo tangata ina ianga whapenana ola whaforinga o ni tangata a mio foringa mai elelei a o latou wolanga e matanga a o latou wola elelei na whiriwhiri e su e whapenana whaalulo na taimi na nau le ali i pena tala noa ile mta wa o yai o yai o lana whiriwhilinga le leile na whai na ia whiriwhiri e no nofo whaatasi ma tangata ta ua tangata leanga, tangata le mama, tangata te lona pe ona whapena, ona wawae e utaia. Ma tu esea tangata isa wa eru, ele au whai lotu ia. Lea ma ua ni mata upu lea, na whetosua ina ai manatu o tangata, malato titilo, e pefa wheo na wha mangalo Iesunga, anga sala ole, le ngata ole supa le nga watu ono na mai. A ua whetalai alu ia wa e malolo, a ua toe ngasala. Ua wha mangalo ina wa ngasala. Tasi lea isu na matua i onga ai le manatu lau whailotu i tonu Israel. Manatu si ailo lato fōringa sawa. Maatile o na wha fōringa o lato mewhai. Ina ua lato whaalongo atu. Ua tala noa tu usao Yesu a tusa maolanga mlilo tangata lea so i fumaulai. Dala fia e i male au farisaio male au whailotu ia. Ile upu mare whetalainga Yesu e winga te tonu ina whaipuna tosu whamena le tala. Na whiriwhiri Yesu le vaenga lea. Ina ia maua lea wanoa. Na whiriwhiri Yesu e whaalulu na taimi. E whapena o na speno na taimi mo tangata nei. E milo whaatasi ma tangata nei. Po a tala, po a whainga, po a tua inga, po a whaitu singa lima. Ai waia whiriwhiri. E latu te no nofo whaatasi. A ai whaatasi, o mea uma lefi maua mai tangata nei, ia lato uola whaatasi, e lei whaia whaanga ngā ina. Tasi lea mea na tupu ile tala, e lei whaia whaanga ngā ina, ile tustusinga la luka mare whaamamonga, na whailo ai, e lei whaapena na whaalilo ina Yesu, ia lana whiriwhiringa lea, e whaalulo na taimi, e whaapena ona mafutai matangata, lato ina ia lato langona ina le alofa o le atua le e tau mori ele misiona o le fina ngalo
o le atua na awina mailo na talipele ina ia ola tangata uma, e leo na o tangata lotu, e leo na o tangata Iutaia, e leo na o tangata Israelu, a o tangata umalava. O le tusi a Roma mtapu e rua tala no ai la apostolo Paul e le whailonga ina e le atua tangata tutusa le Israelu ma e leni manuese. E tutusa e anga sala tangata Iutaia, anga sala tangata Israelu. E le whailonga ina e le atua. Ia la e whapena ona ma na ia lana whainga wa fili la Yesu. Ina ia mawhai ona maua lea wanoa lea. E la tau te ola whaatasi ma no nofu whaatasi ma ai whaatasi ma tangata ua ese. Wa iai le whailonga ina. Wa iai le manatu maua lalo iai o tangata. Wa iai le tusilima iai. Ma whapena ona le iai te tono po kalame o tangata nei. E ta ua o tangata leanga ile au whailotu ia ma le lato whainga po kalame te tonu o le nuu ma tangata te tonu Israel. E le lato te le talia ina, e le involve te tonu me whai. A wafu o tau o tangata le mama, a wa tau o tangata ngsala. Ae whai mai na fili e su e whaalolo na taimi e mafuta ma tangata ua la taulango na ina o loo ola i le angasala ae le o le mafuta atu i taitai o lontu ua tele ai le wha maua lulunga ma le wha fia mi o tonu o tangata. A o ia Yesu i tonu Israelu ma Iutaia a o fea fio ai ma fe mali wai o ia ila ngaluenga wha misiona wha aola wha malolo wha saoloto fola le tala le lei. Tasi lea vaenga ta ua tele o lana misiona sa iai a o iai. O le mawhai e ia o na luifo e levo whaatasi matangata mawalalo. Whamaire tala Filipi mta poru whamai ua whapenana tu ua le mamaru o sau o ia o sau o whapenana levo matangata polonga. Ona o le whi au ma le tala le lei, a o le au whai lotu lea, a le au whai la tau e tutu o lo whapenana ta ofilo la tau fia ami o tonu. Le matua ai onga o la tau me whai, na amatana whaasa o sao ai Yesu te tonu i le tala le male wha matalanga le i, na wha manatu ai Yesu le upumana i ana, fo mai mo e mamai. Au na usau mo, ke le isau mo e ami o tonu, ana usau mo e angasala. O le winga le whi au o le aso le nei, o le mana o na o le atua. Na wina mai e ta malo na tali e le ngata pero mta apuna toru tu ono, ma le suma fetu, fa mai le tala fe pe suma fetu. Te le isau au na mai laulangi e ta, au na usau ina ia au na atu i tangata, ina ia faa o la ina le lalolangi ia te ia. Whatau nuu waila na pokalame ma whapena o na whaatino elo na finangalo ina ia ola tangata uma i le wala au ma le finangalo tu pito le atua ua au mai mo i tātou e ala le whaamangalo ina. Le ala fio mai le alii ma whapena na tala noa i te tonu Israelu ma tonu Iutaia a ua whapena na matua i tūla i mai lau whailotu te te ma lātou whai solo musa e lātou ai sili atu mea leanga lo soifu mo lai. Sili atu le leanga o la tau mele fai. Sili atu le tele la yo onga Yesu ma le launga ma manatu Yesu winga leanga la waria. Winga matanga o le ngafo ni mata pasuma lua tu sila vale aluka lo fa man o lo iaia le onga malo se Yesu me o tau fa itete ile me fa fetele au falsaio. Yo lato winga, yo lato wolanga, yo lato upu, yo lato tala. E solo musa i tangata fai lotu o lo whapena ona ile vai taimi le nai tonu Israelu. Na lato whaatupu ina le matau i tangata. Ma lato ave avenga le whaafefe ma popolo i tangata. E ala i lato upu a o to tonu. To tonu wa o lato tangata, oni tangata sili le leanga. Sili na matanga me fai, a o le tau wha manatu, ma tau fatu ai le tala le leia ke wiso,
mama manu o langa o tangata ina ia liliu o latou loto e winga lona maliu malona toitu i lona mana wawina mai e maangalo ai le lalolangi ato. Nea lava nito mawhaita ngata ne e tauleanga ina le ali, ma tauleanga ina le misiona, ma tauleanga ina le mele e whai. A wau whia pēr lava o nā lofa mai le atua lau langi wa ia awina mai nona tari pere to tasi. Ina ia le whano se tasi whamau tele i sau mo e ua mi o tonu. Ana u sau mo e ang sala. Fo mai mo e mamai. Wa ili mena wha manatu ia. Ia o ngāri fo mai mo e mamai. Ai lea o ngā mo e mi o tonu. E tala noa Yesu tarahata e whaafia mi o tonu. E fōringa e mi o tonu a o lato wola ma tualeanga lava. E fōringa mai e tala noa i le tua le lotu a o lato loto wa matua fe ai lava ma leanga me tu tonu o lato loto. Ma leanga me alatu te whaia le tio a tala noa ma reko fitu lufu tasi ma lufu lua. Whai mai o le mea sau ma te tonu o le mea ngai leanga. Leana ali tala la wale ia ma le au whalesau ma lato mai wa mui ma tau whaleanga atu le au so ma whai mai whape whea o na tau a aiva dasi. E o le ai o lato fo e onga le whamanatu le a aiva dasi ma tangata. E o lato tu maanga le na tau ma whai esu e wha tonu atu lo lato wa onga na la tele na tala no mta po ono mta po fitu tu se mantai o lo fa pe nana fa sao Yesu o langa o le au fa le sa o la tu la fono mala to winga leanga mala to me matanga e tala no matanga e sele mena so fu mo lai le fa sao I le wo o me le taimi le ia Yesu tu tonu o le loto toi au fa o le au telonga ala wo mai ma falato tu sirima mana o ia maua se ava no e mori tu waile ali ma mele fai e ola le ngasala ai le ma futa atu tai o lotu ma me wakele ai tasile me na le ia lo Yesu e fa pe na o na tu fa tasi ma au fai lotu e le fa pe o te enia te Yesu I le fina ngalo no tama I lotu aina te ena Yesu loto tangata nei ta ua rau whai loto. Ona o lo lato wha maua lulunga o a onga lo lato wha tinoina le le manuia le anga. E solo musa e lato ona ta mautu la fono a o lato uolanga o le matua le anga lava. Yalanga lainga te ena Yesu a o onga la wali. Malato manatu ai. Malato wha pēnana to mo whai tau siri lava ile mele lato teiloa. A ngalo ea I lato. Lea ye ua whaitau lia le atua o latou loto. Ua whaitau lia le atua o latou langona mo latou manatu. A pēnā fo ile nei aso, te leiloi a te oe, te leiloi a te oe po I a te oe sou manatu tusi lima, te whape atu tangata langkelo oe le mea siri ta ua le tala le nei. Ele ia lofa Yesu le ngasala le o lai. Ele ia lofa iai. Aina lofa le ali le ngang o le tangata. Na ia tau mawhai le awala le ala tu te tau mawhai e mafuta whaatasi. Se ia whaatau nuu le misiona o le atua lon tamana awina mai I lona mana maliwai ina ia maa ngalo te longa. Le maa ngalo le tangata le anga. Maa ngalo tangata anga sala lo tātou whape. Nana whape atu ele anga la tau whasio tangata. E o tangata le whapipui, o le tangata whasio tangata. Ta watua e ita I ile atua ile angasala, ile mea na tupu ile angasala. A ole le nganga le tangata. Pito sili na fifi ile alofa mafanfana o le atua. Ona o le atua wha maangalo. Le atua alofa. Le winga le refili lo faya. O lo tau mo faya whape nana wha le anga le tangata yaso uma. Maana ngā luenga lo faya tau faya e whape nana tusilima e wha le anga le tangata. E lo le me elena fio mai lo tātou wali. E whaatatau lo na mana le mo se tangata tō tasi, e leo mo se nuu tō tasi, e leo na se malo tō tasi, ai mole lalo langi a tō, e lato umana whaatua tua I a te ia. E mele wai avato ele nā manuia. O leo ua iai le alo o ia te ia le ola, a o leo o ia te ia le alo, e lo ia te ia le ola. Lea lava fina waile au farisaio, lea lava fina waile au whailotu ia, ai na matua I tā mau ia suma whailoa tu e o tōnga,
wa e fo le mta upunga suta se tu se luka le fa mtanga e fa pe na ona ta o e suta ngata nei o tunga mau pa e fafo a o te tonu mo me o ivi mamango fa tusa ia la to wolanga fa tusa la to winga leanga e fa tusa la to me matanga le fai e au ngā tere moa tana noa ia tu tusa la utala noa to tonu mafafo o le tangata ua ieke viso fai mai e tala noa i le alofa le ngata o le alofa le atua le tala noa o le alofa e nofo te tonu na te una ia mai le winga le lei o le alofa le na e whape na na tatou ngalua ina lona fina ngalo i le aso ma le aso so o se taimi la tatou te whaatino inai e pe o le wala au na wala au ai sometime ka ko kere wala au riantanga taleanga se longa ka ko loa ua faolaina ka ka whapea ia wala au lo e sau a e ngā luenga wha so ma ngā luenga lofa na wha ui mai eilo tātou wali e whapea na wha tino ina e le i wha i longa ina e le atua se tangata ilo na lofa rena e lufon matau e lima whai mai o le atua mea tonu na te wha oso le la i e amio le anga atua mai e amio tonu nei lolo la ia i le pokala mea le atua marona fina ngalo o loo wha moe moe a toa lo na mana lea e wha ngai oinga e lo na alo lea ua wha tau nuu le wha alinga e ala e lo na maliu manon toi tu o ma ngalo o oe mau o lea ua tātou tau a vea le fe awa le tala le lei e ala e lo na mana ua umana wha tau nuu ai le wha amanga longa o le tangata tātou tarisa paia la tau i lona se malona leanga o le fesili o le ale taimi te au mai e tangata i tuto o le ale taimi te mafuta tu se i le lei e ti tilo i le ministry le alofa tu no le atua i lona mana e le i sau whape na o na whaatau nu le taimi ua solonga le whai mai le tala a Yesu na tali atu e le whaisai o te le i sau mo ea mi o taunu a nau sau mo ea sara mai ea mi o leanga o lona lea mana matautia whaalia ai le alofa o le atua i le lalolangi e le i whape na na whaatua o ia lana sau e le i sau leo whailotu e le i sau mo e mana manama na o sau ina ia ali le mana manama lea ile pongsa whaatau nuu aina. Le whaatau nuu aina, le fe au mauti noa, le fe au alofa, le fe au aritala le lei. Whamana ia, o le whamatalanga, o lo iei i, o le a ele winga moni, o le tusile aluka mta upu e lima. Hei po tau tasi matoro, le aso na winga, o lo whamanatu mai aluka. Whamai, o le taua meo ina, o le taua meo tonu ina Yesu, o lana whiwhiringa, e ai whaatasi matangata. E le ai whaatasi matangata sala, e ala i le whaamala malamaina atu, i ai na ia sau e whaamalo lo tangata mamai, whaaleanganga, a ele o le tangata o lo o soifua maloloina, ma whaamafan whanaina, le tāua o le salamo, ma le mana o le sātauro na te wheliwa ina, le tangata ona o le tongiola na ia saunia. O le vanga mua lo o tala noa ai le tusinga luka. O lo o whamatala ai le winga o lana tala noanga. Whamatalanga la le aluka. E tusa ma le afio mai. Ma le iaio Yesu. Ma le whaamala ma la maina o le vanga tāua lea. O le tāua me tonuina e Yesu o lana whiwhiringa e ai whaatasi ma tangatanga sara. E ala i le whaamala ma la maina. Atu iai na ia sau e whaamalo lo tangata maia. O wal mata upurea. E le ngata o le au so o le taimi na wei eila tau le vai, le whao ngai Yesu le vai la au ngai. So o mai mara wha amalo longa o le lepela ua matua imi lepela. So o mai mara supo o le ana wha mei tala tuspa ia ua whetala Yesu ua maangalo lau sala. Le ana whiwhalo wa ie. O le winga mua le alo tala no ai le tusi le aluka ili whai upu ia le tatu tala no. O longa winga lo loto le na. Ma le whaalinga lo loto na o le mata upulea lo tatu tala noi. E winga tusu singa luka i le tangata o Yesu ke wiso. Ma le mea na mafua ai. O na ia au maia le au te longa la tu te a aifatas o lana filifilinga sa o loto na ia whai. O lana filifilinga taua mea tonuina ai. O lana na filifilinga na whaia mara mauti noa. O le ata fo ile na tala na whaariari ina i e loa e tangata ua tangata lotu tai o lotu malatu sei
o lau whiwhiringa e avatu e se whi au ia lātou loa, te le isau mo e a mi o tonu, o tangata ia. Tangata ia lewa lātou tusirima iai, tangata ia o le au ngā i lo lātou pokalami, o tangata ia wa tau le ngaina i lātou, tangata ia o na usawai. Le ngata o tangata mamai, le ngata o tangata o whapenganga, tinga inga ia venga, o tangata pito siri na leanga, leano whamele tala, ma ia whaamafan whanaina, le tāua o le salamo, whaamafan whanaina, loto tangata tāua o le salamo, ma le liliu ese, ma ia lātou wola ina le mea tonu. Awa ngai pawale menga whaira o whaiseo, pala uma, tu uatu la venga o tangata whaapolonga, sa wā, whaasa, whapēnana lātou. Oa foi la ema losi lātou le onga tu la fono. La ema losi lātou le onga tu la fono. Ma tō foi mta po lua tu se wamalo tala noai. Upunga Yesu lo whamatala e whapēna ona whaasalaina i lātou na amai ere tu la fono. Ma tō isa wa eru na abel tu la fono. Ina ia lātou wola ina ma lātou whapēna ona tausia ina. Aina solo musa ia lātou le sole tu la fono. Ia lātou me whai. Nena au wina mai ai. Le whaaola e toi whaamangalo ina lātou wangasala. E whaamamaina. Whaatasi e ma tātonu e seri a mai aritu la fono. Ai ua whai mai le tala tuspaia. Ono le atua mi o tonu. E sala fo ila tau e le ave ele tu la fono langa. Lewa tātou whaalongo le alofa tu no le atua. E awai ona tātou whaia. E tusa malona whina. E awa o mai ei o ia te tātou. Le ala e soro musai. Le ala e ngā lulua mai ei le au whalsai. Ma lātou uule. Le sa mala ma sasaina i tangata ma lātou whapeatu. O tau ngā tangata leanga. O tau ngā au whalsai. Tō whore man malu lenga ta talo le te longa. Mare whalsai mai le atua e. Awari o whapei mo le tangata le atu mai o tangata ngasala. Ai ta talo te longa ma pungu whe meile ma whaina uwa aia e lo ma malua o le tangata ngasala. Ai mo le tangata le winga ma le mo le loto tangata lo whapea na o na iai i lātou. Se o langa whaasau sili, manatu leanga, manatu papito, manatu me leanga. Lala kongwanga lenga whaatusa Yesu lātou. E pe o tunga mau pa e mafa a o te tonu e whapena na ta ua iwi mamango o mea leanga umalo o sauma te tonu o lātou loto. Ia foi leo ola se o langa a mi o tonu. Ia foi langa tau whaataata Yesu le upunga o tere i sau moea mi o tonu. A fai o lea mi o tonu. O lawa leo pule e whamanatu e lātou. Le tūlanga o le vision ba ne whaalinga o le afio mai o le whaola ina ia lātou loa. E le aiso lātou a mea tonu lumo le atua. A lātou le whaamaulalo matalia le misiona o afio mai ke wiso. E le aia se lātou ala le manuia e whaavavau. Hale wala tala noa Yesu ma whamanatu ai. Tā ua ma le mana o le sātau na te wheliwa ina le tangata ona o le tongiola. Ma le vaenga na whamamafa i eila na tala noa, na ia tala noa i winga ilo na maliu mano na toitu. O lava matatoe le mana o lo na maliu lea, e whaama ngalo e lo na tamanga sala, ma lava, la vea i marau te longa lea. La vea i marau te longa. Whantai a te oe nei aso na e mafuta te tangata, ona o winga ma mea leo saifua, ma ola ai, pēna u whai atu. Ele i alu Yesu te ronga ona ole fia te mawhai te atu le au whalasaio. Pē mana e milo whaatasi ma o langa le au te ronga. Na alu ai Yesu i le au te ronga ina ia tau mawhai e whaaliali a te ila tau le mata upo sara mo. A ia la tau wha mawalalo. Ma la tau loa le wingolo na maliu le sa tauro le e wha maanga loaia la tau ngasara. E mawhai e lo na tama, e mawhai e lo na tua. O na wha maangalo i la tau pe a whai la tau te wha mawalalo. Ma la tau li liu ese, ma la tau wha pe na wala awatu i ate ia. Ini wingolo wha pe na soi fuma o lai. E le wha matala na wha i loa Yesu. Lo ingar vanga momuanga, vanga longa lua. Ila tusi lea luka, o loo wha mai, o se wha atu langanga, o le vainga, lea tusitala aluka, ile mta puale lima, whai puale totasi matolu, o le vainga la lea whi mai,
ile mata upule nei e lima tātou te maua i Iesu olo onofo i lalo e ai whaatasi matangata a o la fonga o e sa masani ona ino i ai tangata i utaia i lo lātou ngā luenga whaatasi mataitai o Roma ma e i loa foi i lātou ile mata pea o tangata ngasala foi o se vaenga lau tele e au fia ai i lātou o e masani o na whaia le amio leanga o e ola matite e atu i le tūla fono a iutaia ua tō sina atu fo i lātou i le fia mafuta whaatasi ma Iesu ua wawa ai atu taitai o lotu i le nāwa i taimi ma le langona le fia ma lātou whasilingi ai lo lātou mafofau pe fea le me ua tupu. O le vaenga luna lua, o le vaenga lau tefi mai, o le whaatulangana, ma le vaenga le ale tustala o luka i le mataupule e lima. Mua, i le mataupule ne e lima lo whapenana mai e Iesu o lo onofo i lalo e ai whaatasi matangata hao la fonga o se maasani o na ino o mua na. Le vaaya la utusi upu, le vaaya la ufarisayo matangata yutaya ua a ai whaatasi Iesu matangata o loo iaile tūlanga inosia. O loo iaile tūlanga lea mana iaina. O loo iaise la ngona e vavai ese mai o lātou o ni o lātou o langa matanga. Lea lai whapenana whamanatu. Ua tala noa iaile a fionga lea tu. O loo whamanatu mai ai. O se fe au o loo au mai ai. Se awa onga, ma se faa matalanga le lei, e tusa ma le vala au, o le misiona faa ola o le tātou, le ale luna maliu maluna tātou, ilona maliu, e faa sa o loto ilona lea mana tele lava, e maa ngalo ai tangata, lea, na ai whime o ngā lue faa tasi ma taitai o ma e, ma i loa fo e lātou, le mata pea, o winga vai o tangata nei, o winga vai, o winga masani, faa pena foi, le nei na tunu tātou te iai sa moa mono tātou e a winga vai tangata e whai ma winga te ino sia ina ai tātou te le fia ai tātou te whape o tangata mata pea nei tangata ai wa ai o ile point view le fo ia luka ile tala le o le vaenga silindana nga e Iesu na alu ai te tonu o le loto o le awali ia e vavange o lātou winga ia mawalalo ma lātou winga matanga ma lātou winga lilo ina ia mailunga ia lātou lua e alofa le atua ia i lātou a e le fia i le olanga lo soifua wai paule mere mawala ufai lotu ngai pala a e le mawhai ona lātou sosoani le vai o lo soifua mawala i tangata nei ai ona o le misiona na fio maileli o te le sau mo ya mio tonu ana o sau mo ya ngasala ina ia whaamanga lo lea la tau wala vali mai i le ata manino le fe au ola ina ia tatala ina ma whaai loa ina ma whaamala malama ina lona fina ngalo to tasi le tupito lava le ia ola tangata uma la vea i matangata ni lua o tangata ngasala foi o se vaenga lau tele e au fia ai la tau o e masani o na whaia le amio leanga o e ola matite e atu tu la fono i uteia ua tosi na atu fo i la tau i le fia ma futa whaatasi ma Iesu. Vaenga longa lua i le pon viule ai fo i aluka. Whe mai o tangata ngasala foi o se vaenga lau tele au fia ai la tau o e masani o na whaia amio leanga e ola ina matite e atu ia i uteia malo la tau tu la fono. Lesi le mea matua i wape na ona sasa pala he la ufai lotu tangata ne o le fiu fai o lato e fiu fai la tu la fono e te ena e le talia ina e le mafai ona amana e ina pe fa pe nana li liu mai loto tangata ne ai fai ale me la loto yai fai ale me la mana o ai ai ona fina ngalo le atua malona lea awina mai ma le misiona na a whapena o na fua o na o mai ai ina ia maa ngalo le tangata e le isau la Iesu walu mafuta ni tangata lelei na amata mai tangata vai tangata mativa tangata le tangolima matangata se ia o mai lava ina inwa o
o te tono o tangata le anga ia o lo whapenana tala noa i mtau. Le whapena fo se lu i tau, ma le manatu le whiau le aso le nei, o amai oi le nei taia. O amai ele lua mafutanga, ma tangata lo i te tono rofa. O le waenga sili na whangatai le taimi nei. O le a te tilo ele na menga Yesu, na sau nia Yesu le avanoa e mwhaieno mai whatasi. I le taimi a toa le na Yesu matangata nei, e le mai maua se taimi e tala noa se mele au ngā. Ai na whaalulo na taimi, na fili e whaalulo na taimi, e whaamala malama tangata i le salamo, whaamala malama tangata i le maliu ma le toitu, whaamala malama tangata i winga le sātau, ina ia la tau loa, o na ola whaamawalalo. Matalia le mata upu e o lai. Alona whaanua tātou, e taimi tātou te, e ita i tangata, a tātou te fia o la tau wolanga ma mi o le whai ei. A ti tilo ai le whainga, ma le winga, ma le wala au, ma le poinia na mai e ruka. E le whapea na talia Yesu tangata ne, o la tau winga e fia ei. Ai na talia Yesu le avanoa, ona e lofa i a nganga o tangata nei. Na mafua ai, o le fe au foi lea ua a te tilo iei le upu o le whaalinga ma mao le atua na wina maino na talipe totas ina ia le whano se tangata angasala, se tangata amioleanga, se tangata fasio tangata, muri lua whaitaanga, ina ia maa ngalo tato uma, e ale lona maliu, ia whaao laina ma iai tangata ilona manuia. A vai ole mena whaamalolo ole supo whamele tala Yesu le supo aluia au e toi angasala. Fa mai Yesu le fafine alu awa toi angasala mo moli mai lo falseo. Tongi sa uma ape a fai ele o Yesu angasala e fa Yesu toi le fine mai tala Yesu fe la tona mai wale ai fa mai tala Yesu le fafine alu ia o e awa fo e toi angasala. O lo tala noa ai ma mai ele fe au o lona mana lea e mafai e ia na fa atulai pe o le tala tuspa ia. Ile Yohane no mta upe fa lo no mta upe ono lo fa pe todo varu fast full o lo ia na upu fa pena o le fina ngalo fo nei o le atu na awina mai ina ia o to e fa atu wina ila to na e awina mai ile aso ngataanga ina ua fa ma ngalo ina ua fa o laina ua la tu taria ina ila to ina ua fa ma ina ele sauna Yesu mos na o se tangata. Aina sau mole la langi o tangata ngasala tangata le lei, tangata le tau oloa mativa le tang olima, pe na ona mangalo Yesu, na maliwa Yesu ina ia mangalo. Lea la te mu fai fata, te mu fai loa i le pon viule a luka, o loo fa matala mai ai. O mea na te ena le au te longa ngei i le au fasau na fei taia i ala wale ia. Ma le fia ia, ono le te ena o tangata ne o onga matula fono. Ele isaula Yesu alu fa ma popo le mena, ele isau alu tu mai le tu le fa pena, ona tu fa tasi matangata ne te tasi le point, po le vahenga ta ua na fa tino le mele, o le fio mai se ia fa pena na ilo e tangata ne, le va alinga po le fina ngalo o lona ta mai ale lona maliu, e fa ma ngalo ila tau. Ina ua tala noa. Waenga lona rua, whamena tala noa iai, iai loa e tangata ne, whaama walalo la tau latu. Ma tau iai te la tau le winga, ma le ano, o le whaamoe moe, o le whina ngalo le atua. Ua, wawa atu tai o lotu, i le nawa i taimi ma le langona, le fia, ma la tau fasilingi ai, i o la tau mafufau, wa le mere wo oye. Wa matana peno fai atu o ele langona na whapea ai waru Yesu e whaama popo ke e maila wari ila po waru Yesu e whaama popo maile au fai le au te longa o ngai whapea nana whete e na malantou mai wa mafofau pe asea ua fia mafuta whatase Yesu ne tangata ai ui lava ina si oa tangata malantou umusu solo ona ole vainga wala taulo atu ya Yesu male au la fonga faatasi matanga sarpeta ole fina ngalo mawalunga lea ole ali ina fio mai ile laulangi masana fa maina ilana
misiona ina ia le wala awina ye amio ton a oe uanga sala maola se olanga mawalalo ma se olanga le taulo ma se olanga matanga fai maile fa matalanga tawana i tonu aya e tusu singa luka malana ia po viu ile fa matalanga ile matapunga lima o le sile ma na ia vaenga taua ile vaenga lavanga e lua le tonu tatou nei fai mai nei na ua fia mafuta faatasi e su matangata ia ai ui lava ina si o tangata malatomu musu solo ona ole wa ainga wala taulo hantu Yesu male au au la fonga faatasi matangata sarpeta ole finga ngalo mawalunga lea ole ali ina fio mai ile laulangi masana fa ma faina ilana misiona ina ia wala awina yea mio ua mio leanga anga sala ai le isau fa pena ona fa malo ele isau ye wa mio tonu ma mio le ai na sau mo e anga sala na sau mo e mio leanga na sau mo e ro fa pena ona le amana ia a olona mana o le manongi na tala le apostolo Paulo manongi fo le ola o to le ola ye woti lea na te tala ai le alofa tu noa ma ia maua le avanoa ma speno na taimi e whaasoa i tangata nei ia mala malama i la tau e tusa ma le vala au ua vala au ina i la tau e le atua e whaatau nuina ma ola ina le ambio tonu o le atua i le laulangi a vea i la tau ma whanau e leo taanga tasi le fe au le alofa e leo taanga tasi le fe au le salamo e leo taanga tasi le alofa tu no le atua e ale lona mana mo tangata uma la vera le e fe musua ia tangata malanto fa pena ona tiro solo ma fai solo tala e le o amana ia le fa ola ia me e le o amana ia Yesu ia me langa o langa filinga sa fai lua o langa o lana misiona na awina mai e, toru o lefi na ngalo le o lona tama, ua ia wha a taunu ina, ina ia ola le au te longa le nei. Ia ola tangata i wa tangata leanga, wa tangata sala. Ai lema fai fo ina ilo tangata, nilo la tu sepe a fai le spenlo, kakele e alu e wha penane, to e wha popo le tala. Ya ma, lo wha fita aulinga le tu la ima teimi nei. E le o maua se teime tala noa ai pe ai alu foi, ia e wha o ngā ina le awa noa. Tau tala noa foi, tala noa i se awa noa le lei, e toe wha pe nā, a toe wha tua i aile loto tangata ua, wha le o ngā ina, ua tau le ngā ina, ua manatu mawalalo i ai. Me whalale na la ina manatu wha pe nā le au te longa, wa le o ngā la tau pokala me lau whai lotu. Ai sau Yesu le manatu le awa mea tonu i whaime o la tau e mea tonu. Ai sau manatu i tangata o lo wha pēnana tau le angaina o le whina ngalo tu pito le o le atua. O lona lea a lofa tu no. Ke loe, e o mai leo so, mta upe wha. E o mai leo so, o lai tala noa Yesu mat whawhine lunga al vai eli. Whai mai le manatu leo so, pe whawhewhea. Yesu se ame ulu tala noa manana fine o fine leanga leolanga o fine fa pena ona ola leolanga matanga o fine fa pena ona le tonu ona me fa fine na fitu to lua tele no to lua e wai lo matanga tala anga fi e o maina la uso o se me ai o le tala noa na ola ulunga vai eli na manatule na e fa mai Yesu ina ua tali e tu la vai oto o aku la wea me sa wia oi ai a fe mai Yesu oro ia te au me ai tau te leiloa a le fukua uma whaila ko kala po la me o kala ngoi Yesu i le manatu ngā tangata i o tātou si o manga i le laulolange o kako mangaku ngā lei a fe mai a lia la fionga le atua o tātou manatu le o manatu e me o lo iai o ia o lo manatu le manuia a o le malaia fili ai tātou te whaia. O lona lea wala au mai, o lona lea whina ngalo, e ta tau ona tātou whaataunu ina, le wala au alofa e ala na pokalame, ia whaola ina se anganga, ia e whailoa tele alu whai atu tangatana o le tangatanga sala, a e wa aile whi au na ave Yesu, tala noa i le ta upo le sala mo, wha mau lalo,
tau iai le unga e le mawhai o na sau whangai le manuia o lona tama. Whaamatala iai le manuia e whaawawau. Whaamatala iai le mana o lona alofa. Whaamatala iai le lei o lona alofa. Whaamatala iai le manuia o lo whaatani mai. E lei whaamatala a Iesu, ni winga o le o lato o langa matanga. E foi la si la fia ia. Ae na tala noa ia, o le ata foi lea tātou te whaati noa. O le wala au foi lea le atua mo oima. E au na tātou whaia. E au na tātou whaia. Ma whaatau nuina. Vaenga longa luanga le, i le poni viu le aluka. Tolu. O le ale winga o le ale winga le tala aluka ni mataapune ni. O le ase winga. Mene venga tolu, o le winga moni, o name fai upu, o loo au mai ai, le fe au, na fio mai Yesu, ma apatu ya ila tau, ua se ese, mai le ala o le atua, la tau ua ngasala, mai la tau ua mana o mia, le tongi ola. Aka se manga ia. Waenga lunga tolu o loo tala noa ai, luka i le mata upu nei enima, fe mai, o le winga moni o le nei fai upu o loo au mai ai le fe au na fio mai Yesu ma apa atu i la tau ua se ese mai le ala. O le vaenga luna taulu o loo tala noa ai o le si le vaenga o le fe au o lofa o le atua e ala ilona mana e whaasa loto mato e apa atu luna au e toi whaaola le ua le iloa. Whaola le ua whapena tele o tala whawhata o te winga le mta upu wheme o le maa moe iwa sifuma le iwa lewa maua e tasi tu ua haru sa iri e maua mea maua sa pai ma e fisi ma sa pai le ata lea a apa atu na fio mai ai o le winga le fe au o le tala le lei le winga le alofa tu noa le winga le na mea le li lona mana ma lona alofa ma lona anga le lei se ia whaata unuina ma ia maua tangata uma ele sau e whaapito na sau mo Israelu ele i whaapito au ngawhala na whiriwhiringa mo tangata Israelu ele i whaapito na vaai mo tangata o iai i lana si o manga ai whai mai na apa mailo na ao o mai Samoa o ane i le larolangi mai ia la vea i tātou mai langa sala i tātou tere i whananau mai tātou whananau mai wa ia te oe le whaamanga longa lona alofa tū noa e ala i lona maliu lea e ala lona toi tu e ala lona apa mai na fiu ane Israelu ma whaatau nu lea wa tātou manui hai lea wa tātou ai lea wa se e wa amari wa tātou pati ai lona anga lelei e ala i le alofa tū noa ua o mai a te tātou e te tau fuene a tātou o na tātou whaatino ina i le tūlanga ma le whaasino manga ua au mai a te tātou e au na tātou o e whai i le loto alofa, whai i le loto mawalalo, whai ma le onusai a le o le tusi o le lima ma tātou whapea atu e le anga lātou a ole fina ngalu, vai ele manai o le vai ngano ntu o le winga moni o nei whai upu o lo whapenana o mai ei le fe au na fio mai Yesu ma apa atu ia i la tau ma wa e wa se ese mai le ala o le atua la tau ua ngasala mai la tau ua apenana mana o mia le tongiola o lona alofa tu noa i le lalolangi o ia wha manatu mai ei fo ia te tātou e tusalava po le a le mamau ua tātou se ai o lo o iai pea o ia o loo whaaloa loa mai ona au ma wana au mai a te tātou i nato e fo i atu ia i ate ia malo tātou loto wha mawalalo. Malo tātou te lo oe me tala tu spa ia lona whenga tupu fitu wha a whai e wha mawalalo lo nu mo e tā o lātou li liu ese ma lātou toi fo i mai na o wha longo mai le langi ma wha ma ngalo ia te i lātou. O se me mana ia. Ka se me mana ia. A te ilo e le mawhai. Le mawhai e se si ona avatua ia. Na e le mawhai na e mua mai le laro langi se fi le mumoni pe o le u. Pe o lona fina ngalo le tau a mai le pōle nei ma le nei aso. E te whiua sa ili tangata e masani ai. Te whiua sa ili lo uloa ma le to mai. A tātou le to e fo'i le na au maia e le mawhaina tātou langona ina. E le mawhaina tātou loa ina, le lei, le alofa, le manuia, le anga le lei o lo tātou atua
pei ona tātou iai i le whaasino manga ua whaasino ai tātou. E ao na tātou wawa ai ai peo na whai merangs, lana whaitalenga i whaipunga i le vainganga longa tō. Ua whaamanatu mai e fo i a te tātou tū sa lava po lea le mamau ua tātou se ai, po lea le loloto, po lea le lautele, lea le tuainga, ta watu i a te pe whai mai ua fia se furu mea leanga ngai whai, e le kai a o le mea, i le alofatu no le atua. E le kai o lau le tātou a mioneanga le mea lai e le fina ngalo alofa le atua. Kako ke fiu e whaakingo mea leanga le laulangi le mawhai e se mea o na whaatusa i le alofa na le atua. A le whai mai asi na vahenga i le whaamatalanga ngā luka. O ia whaapena po le ale mamau, po le ale tuai ngā nimo le vaai wo o iai. Le lei loa ma le angasala meo iai. E le itaitai e o le mea ile alofa tuno. Le itaitai e o le mea na o iai le whaamanga longa lea. O lo o iai le alofa tuno e lava matutoi. Lava matutoi. O te whaalongo telefo i tangata tinga ailo fina ngalo e o lo lato. Tua ina oi ma whaape atu e teleanga. Whaatanga le atua so soni. O ai lava tangata awina atu e langanga o le lia so soni atu e lo wavanoa le na. E te tala noa iai, ma whaawe iai le langona, whaamauti noa ina, ma le atoanga o lona alofa tūno. Whamene le atoanga o le tala le neauri, ma le whaamatalanga ato to o se awa onga le leolo o mai i le neimta upo e le tusitala whamai. O se awa onga tā ua e nei whetalainga Iesu, ina ia o tātou mafofau i teimi tātou te whaa aluina le ngā luenga, ma ainga o le whea ngai ei o tātou ma taua i aso uma. Taua o le mafaufau ma nisi lava. Ai ua wala a wina i tātou e ia. Ina ia sili atu le alu o tātou taimi e a apa atu mo se tasi o lo mana o mia le fesosoani o se tasi o lo o fia maua le upu moni, le upu le ola ma le tele o mana onga o lo o fia ngai ma le natangata. O iai a o lona fina ngalo tūtas ia o atu lona alofa tūnoa ma le anga le lei e ala atu ia tātou o tangata whātua tua ma talitonu ia te ia i le tangata anga sala ina ia sala mō ma li liu ese mai le tangata ai talia le whaalatanga ke wiso na ia suia ai le olanga ma ia o le natangata i le manuia ua saunia mo i tātou e whaavau e ala i lona maliu, i lona mana na toe tū whaatuina mai ina ia e uoti ua tātou maua ai le avanoa ua tātou saoloto i te urufale le manuia e whaavau. O le awa onga tā uala le neima tā upu peo na tātou talanoa ai. O lo o mai ele lau te lenga o le whiau o le pōne nei. O se awa onga tā ua nei whetalainga Iesu. Ina ia o tau mafofau i teimi tātou te whapenana whaaluinga e wheangai i tātou ma whawhitauli o tātou ainga, o tātou lava teimi tātou tangata whatuatua, tātou tangata talitonu, tātou tangata ua walawina. O le e mafofaula, le telo teimi e whaaluina i mō e tau whaalelei whawhitauli e tonu o tangata ua malamalama i le me tonu o le atua. E whemaile mea tau ai ua wala uina i tātou i Iesu, ina ia sili atu le alu o tātou teimea apa atu, mo se tasi o lo mana o mia, le fisosoani se tasi o lo fia maua, le upo o le ola, ma le tele o mana onga o lo o iai, mua le na, i le vaenga ato o toa, ma le tua whatasinga o le nemta, whaalu lo tātou taimi, pe ona iai le nei ala ata, e ona whaongae le au auna, o lo whapenana whaalu ele taimi e moli mau atu ai le alofa le lima apa tu ai le iri tangata le whaalongolongo la iri tangata le e whapenana matamata mau ai se whesosoni mai e whape atu whapenana fia maua e fia alu le tangata le mau mai le whesosoni lea o le winga leo le lau te lenga o le whiau o le tusi le aluka peo na toi whaalau tele mai e alu lau taimi e te apa tu ai lua mo se tasi o lo mana mia le whesosoni o se tasi o lo fia maua le upu o le ola ma le tele o mana onga lo ia te o lo iai nongo winga e tā ua tele sa moa le au kia wisiano ma le au whaatua tua le tele se tātou taimi e whaalu
pe beano fa atu pe ona yai nei ala ata ma ai me se foi ala ata uma lo fa ngaina o le fa ngaina o le avanoa lea o se avangoa la walunga wa le mo fa tatou atu a le ua mau le avanoa e tau atu o foi la le te fa longolongo mai e fa pe nana ma tou moli ma watu o lo yai le avanoa te tono le nei ala ata le Global Kingdom TV lo yai le o fa ngalwenga o lo e au na le atu le au to va mai a e fia mau so soni e le mawhai o na tu ua au noa ina, e te le fo i fua. Langa lo winga nga, tasi le vaenga ta ua o le wana wina o le au whaatua tua. Lua, a o lona fina ngalo tu tasi ia o atu lona alofa tu noa male anga le lei e alu atu i a tātou tangata whaatua tua matari tonu ia te ia ile tangata ngasala ina ia sala mo maliliu ese mai le leanga ai talia le whaarutanga ke wiso ma ia suia lona olanga ma ia o le natangata ile manuia ua saundia mo i tātou e whaavavau. Mea lona lua le na, whai mai a ia, fina ngalo lea o ia ilona loto, ina ia tā ilona alofa tūnua ma leanga le lei, whapenana alatu ia te oe le tangata mea tonu, te lo oe o lona fina ngalo tu pito lea. Lewa ia te tātou le tala le lei. Lewa ia te oe le upo le poto, te mori mau. E ese le whanau no, lenga e upu mo whetalenga Yesu. A whai e te maa ta ua ia ilumo tangata. E maa fo ia whai lo. Au le ava no pe ona, ele nei ava noa. O lo mori mau atu, ai le tala le lei, e ta watu. O le afo ia mai e luka lana ia wha fola sanga lau tele te tono le mata upu nei, e wha matala ai. O le wha moe la walunga lea lo na whina ngalo, o le wha ngā ina o tātou taimi, tātou te watu e tau watu ai, i tangata talitonu, ia te i tangata ngā sala, ina ia sala mōmo mua, li liu ese mai le leanga, ta lia le wha tanga ke wiso, suia lo na olanga, ma ia o le nā tangata i le manuia ua saundia mo i tātou, o le ola e wha wawau. I le vaailau tele la nā luka i le mata upule na tātou tala noa, o tātou o oe le tangata e te tauna e amana i whao ngā ina lo tātou taimi lewa iai. O le whaalu o le tātou taimi, o le aveo lo taimi e te alu e whapenate mori mau te tūle ala se ainga neipa o tangata lete lo whainga luenga o la wole i whaolaina, lungo penga te whailangi o maulea wanoa te mori mau e te le mori mau ai, ono se lotu, ono se ngos tangata au le whaau lea. Pe ona te whaamanatu e luka. Le winga foi leo le nei aso ma le nei tae au. O lona lea mana, pe ona maliwai o ia mato e tu mani malo. Maua e ta ua le manuia whaavau e te tau ona whaalau tele atu. E te tau ona wha pe na ona moni atu. So se vaenga, so se nuu, so se lanu, so se ngangana. Whaafitai e misionari lo lātou ngalu lua tu e fia le lalangi. Whaafitai e lātou o elo tui mga ala. Whaafitai au auna le atua lo lātou whaatino ina le ia la ata. O lo whaapenana mo mori e le whi au o le tala le leipe ona tātou whaalongolongo e le lau te lenga wa toi whaamanatu e luka. E tusa ma le fina ngalo Yesu le vaenga tonu le nei. E au ona tātou whaatino ina. O le aveo tātou o tangata mea tone mo moli le whi au o le whaole tanga. Ta watu le mana alofa le atua. Ua whaataunu ina. O lona nafi na ngalo. Ia li liu le tangata ma le tangata ngasala. Ta lie Yesu e whai marima whaola. Ia iai le na tangata ma oe whaatasi mau. I le manuia e whaavau. Whai melo matala tuspa ia o le unga. O le na tangata whai mai Yesu. O te le mafo e tau o e lumo tangata. E whapena ona o tau o lumolo tamape. A whai e te le mai tau o lumolo. O le fina ngalo le nā ma le whi. Au fwoi lea mo i tātou. Soia mai se tātou umo o whapena ana maua le nea wanoa tātou te mafuta i le nea uri. O le whi au whamanatuna. Aua te matamuri. Aua fwoi te whailonga ina se tangata. O ai lawa le tangata. Aua te mitami. Aua ne e fia le amia o lo soi fuma o lai. A ia e whapena ana e fia. Ia e manao ina ia te oele loto. O lo ilona fina ngalo pena e whalongo ai. E le ialu Yesu e mafuta ma te longa ona o amionga le fai. Ai na alu Yesu ina i manao e loa e te lona ona salamo. I le wheau o le salamo. I le wheau o le whaolutanga. I le mana o le lofa tu noa e maa ngalo ai. Whapena fo iselu i tau mo i tātou. So wabanoa maua, mori maua ile alofo le rie salamo ile tangata li liu ese ma ta ofia ile o langa leanga. Whaalongo foi angei,
ia le mawai atu le na vai aso na mali wai leo masi tau lea foi nai no fuari ale foi toi mali mai foi le tama titi le wa fanga le kamiki rusu fuma le onu tau sanga I o Samoa o leanga lue pele ali la lange mo moli tangata I se oli ave tangata faleanga o le tatu te le foi tele tangata savai a lona fala la ele o nga lue ele o faia e te tau na faatino le fina ngalo le atua mamori mau le tala le lei ma ia tau le lofa le li pe ona ta ambilo ai oia o awina mai tatou ma tai o lua valu feme te awina atu o tau atu fainu malava maso moli ma watu failo atu o le talia ma le talia o le fina ngalo le tua fai ele na fifiringa tangata ai faatau nuu le tatou wala au o le wala au atu watu di tangata ya fa manuia mai le atua ile nei o uri e tusa ma le au tau molo tala leu tatou whalongo ai tau ina tu mawatu ia te alo na viinga fa manuia foi le nei aso le mai mo male fa penana mai foi o tatou atunu o elo mai ia fa ftaitele lau te talo e mai se foi te au tustusia tu ina mai ia fa manuia tele le atua ia foi na ona me se foi le nei o uri ia le ali nei aso penana tatou toi feiloai I le teim whapeneo tatou pokalame na vai aso le taso I fōle alofa malanga leo le atua nana vi ia le li tatou whai ua I se talo lo mātou tamai o le langi toi wha fō ia le vi inga mo moli le whaafitai ma le whaamanu lau fio le upo le tala le lei le upo le alofa le upo le manuia ua mātou whaalongo ta talo whapenana mo moli la ua fio I o lātou loto whaatau nuina lo fina ngalo ma fa wa pe ia I lātou ma mātou uma o e whapenana whanongolongo o lo fina ngalo ia mātou watu e moli ma watu ta watu whailo atu le mā lo alofa tu nona mā ngalo ai o le lo maliu ma lo tautu man mā lo wa manuia la o na whaatau sunga le whengainga preta whaitua ma se fōi le whanau ia le board member Tono TV le Global ia ile anga le lei ma na whamanianga pa anga masani lunga le YouTube channel fa pe for Facebook live ya ile anga le lei mo ia foi tapo nga mau na tua asin sine mo tumlawa au na ro la tu te talo ia man ia faiva matiu che le nei aso ve au manga luenga tutoi fa pe na na tai la fi lo na fai wina man ia me umai lo walofa ma tu te talo le ma le fa tai ma le fa maulalo se upunga ngana wale tonu fa mangalo a o le vi inga I foi la fior mātou o lenga le ala sua pere Yesu ke visolo mātou o li whaolo. Amene ma amene. Ia, manuia le nei a fiafi whaaso I fua ma ia manuia ia tau manga o le nei aso ono Yesu. Amene.